hakirize ya Nyamtanga kashishikirizoba omurembo orwambara Akansiya Desta Cathedral omurimbara Bishop Nathan Ibrahim Turyamureba yasha abanya-Uganda okukorana amani bakabasa kwiha omboro Archbishop w'ekanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugaru yasha ministry y'ebyobwegyese okutaho enteekateeka ey'abaana abainenda abakwenda kugaruka amashomero. Kazimba najangu abaana baingi bateganisiibwe oburwaire bwa COVID-19 nikwo kushaba kuhabaho emiringo y'okubaasa kubahwera okugaruka omu bibiina. Archbishop ebi yabugambira izooba obu yabakuriire okushaba kw'omwaka ahari St. Paul's Cathedral na Mirembe omuri Kampala. Hakanse ya All Center Humurimbara Venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwestre yasima President Yoweri Museveni ahabokwigurira kimwihanga na mnonga amashomero obi yabakurire okushaba hakanseji Mwestre yajangu ihanga rubeire ryahwira amatsiko go kwigura amashomero bwanyuma y'ebingonzi by'oburwaire bwa COVID-19 ebyateganise ensi yona. Beitu Canon Mwestre yashaba abashomesa okukwata jabeji kubaragaza amashomero abokuba babaire bahereza obwire burengwa batare heishomero. Obu turi kutandika omwaka musya abanya-Uganda nibahaburwa obutarebera ahabizibwe batunze omwaka 2021 beitu ebirungi ebabasize kutunga omwaka oguhwire. Father Alex Mugasha ori omuhereza wa Butare Parish mu district ya Bweju najangu no COVID-19 eresereho ebizibu omu mwaka 2021 beitu haine ebirungi beiremu eby'abantu bashemereire kwambasimira Ruhanga. Obu yabakorire emisa ey'okwakira omwaka ahari Butare, Father Mugasha yashaba abakristo kugira ebyendererwa eby'omwaka musya ebibashemereire kuba nibahikiriza. Sunjira mwebintu birungi ebitwenda sinse mukama tumbitira amajuru abamwe bashwera abandi bashwerwa nangwa abamwe bazara abana omwaka w'2021 twatunjiramu ebintu birungi. It is good to dream. The question is, what is your dream for this year? What are you planning? What is the aspiration for this year 2022? Ife nkapalishwena twine twimwete nikumaliza nyarujitu ekelezia yitu. Iwe nanye nkabantu dream yaoneha hasantwenda ngumukama ahereza umugisha ebirota yitu. Arikugamba n'abakristo orivuka twesiteko echenga ori omunyeshenjero omukazi wa district ya Bweju yashaba abanya-Uganda okweteekateekera okugaruka emirimo yaabo obw'ihanga ryenda kwigurira kimwe. Eby'enyuma bingi ebiteganise twena okako kugira amasiko tweteekateeke kureba ngu twataho empinduka omukukora kozesa n'amaani kureba ngu twahindura ahambeera zintu zahaka. Gavumenti eine enteekateeka nyingi kureba ngu yakwataho abantu baruga omugoro. Hariyo purojekiti erimu neisha eya parish development model ezi sente tuzirabe nazo zatushikire nimbashaba ngu muzikozese kureba ngu zatuha omugoro. Ogone Olive Katwestre Echenga ori omunyeshenjero omukazi wa district ya Bweju. Omumakuru gandi omujwekye rwa president omu district ya Kagadde nahabura abanya-Uganda abatakasirikira okwejumbira omuhururu ey'okugyemeesa oburwaire bwa COVID-19. Ebigambo bya Lilian Ruteraho mbishaho obwanyuma ya President Yoweri Museveni okwigurira kimwihanga omukugamba kwe okubaire kw'ekiro kyanyomwazyo. Omukugamba kwe President Yoweri Museveni arabwire ngu ebiragiro ebimwe bibaasa kugarurwaho abarwaire aba COVID-19 bagumiza mu mbeyonjero mu ihanga. RDC Ruteraho nashaba okukwatanisa okukuratira ebiragiro ebyatwirweho okubaasa kwerinda COVID-19 hamwe n'abantu okwetaba omuhururu ey'okusirikwa. Tugumizemu no kurwanisa akakoko ka COVID-19 nimanyisa ki abantu abatakagenere abantu abatakatize kakatu ka COVID-19 abazimana muza kuba muri abinazi bihanga. Omumakuru gandi
abo bushoborozi abo rembo rwa Masaka baraburo kuba kukingo butare omar Masaka abo butakora terebiragire byatiro kutanga COVID-19 ebi byagambo muhezi wa RCC wo rembo rwa Masaka Ahmed Katerega Musazi obwabere atayayira katara kahanga ka nyendo kureba okubarukuratira ebiragire byo mukatare Katerega ashanjira amaduka menji gataru kufayo mukukoratira ebiragire ebi enshonga yari kujango neisha kutamagaraga abantu omukabgo kwatwa coronavirus Ocyarigana katonyezi ibiri Radio West agangama kutakwihera aheri hanga abantu barukike 12 mbagamba kuba bafa kandi abantu bahutara bwanyuma yiramzo eryenyitirize ya Hindu omuyanga area India kugwa kasheshaka police nejango echi cyari twahope isurusana hagati y'abeyituriza ahiramzo n'ingashorikete shrine ya Mata Vaishano Devi omurembo ra Kashmir omuri India kasheshaka enganzi hangeri Narendra Modi yajango necho busasi agwa abantu abaferwa magara gabo bitenko yanje abantu bacira kwikahira mzeri birizoba kandi nibayongerera cumwe ombero bukuru ombaro rw'abantu baba berundanira hira mzeri rizoba kubasa kwashira umwaka kandi abantu 16 mbagambwa kwabatungo butabwa mani okushondoza mu nshonge ya leta ho kugwa kwira mzeri eriyo mukugenda omisho oturushiriza ngo twatwinira shahimwe utakargarigana katonyezi bi Radio West orare kurunje